Anya laki din! Ay, naimbag pa'y ni Lucia lakay. Tapay ni Lucia ba kay? Umadanin ti flight na. Mapanmutin iji Hong Kong. Kasta ka day. Naimbag man ta pinalubusan nila kay na. Pinalubusan na ataan niya ngay nga ro. Saan mo't nga umdas ti matmatgadan na dito eh. Ure ag trabaho tayo iti 24 hours. Kurang latta. Ay, sa bagay magkit diya. Lakay, anya nga tano pa dasak mo ti agabroad. Ha? Uray 2 taon laang lakay. Ay, sikaman ba kay? No siya, awan parikot iti dayta. No ko na mapadasam, ay suportarang ka, bakay. Ay na, pagyamanak unay takasta kang agpanunot. Awan na nyaman na bakay. Ti agasawa, rumbang ag tinulong kung nagsinuporta iti amin na banag. Laki day, pagsayaatan ti pamilya. Ay na! Naimbag man ta kasta timbaga nila kay mo ken kamare. Aywan mare, naimbag ko na mata suportado lata iti anyaman a desisyon ko. Ita, ta kasta tinakunan na ken ka. Rugya mo ti mga i-process kada kiti rumbang nga i-process mo. Wan mare, dayta talaga ti aramida. Hay, naimbag ka pa'y mare. Suportado na kanila kay mo iti amin na banag. Ha? Aywan mare, suportado talaga ni Marco. Kas itinakuna na kanyak, suportaran nak iti amin abanag. Lakit di pagsayaatan ti pamilya. No kasta kumamit ti panagpampanuno ti amin nga ama, nasaya at kuma. Aywan amare, ngam adamot la taragi ti amma asaan apalubusan dagiti asawa da nga gabrod. Dagi jay ti asawa nga awan ti talagday ti asawa da. Ngam sa bagay, ado ngamin itan ti cheating issues. Isulat makitkita iti social media. Isu ano maminsan, isu mati makagapon no apay asaan na palubusan dagiti lalakay dati asawa da nga agabroad. Ay, husto ka iti detang imbagang mare. Ngam no siyak ti agabrod, ikarik iti bagik kan iti asawak, nga isulaang ti ayatak, saan kunto pulos nga isukat. Oh, si kamat gayam insan. Narabyan kamat. Naggapuam? Nagapuak iti Manila insan. Ah? Manila? Uwan insan, as-asikaswak man ti papeles ko. Ah, kayat mo asawan. Agabrod kamat. Uwan ko ma insan. Una yan insan. Apay, kurang ayati matmatgadan nila kay mo ditoy. Tamasapul pa'y nga agabrod ka tapno mapan ka agkuskus iti kubeta. Anya? Mangged kayo ngamin adwa tapno umda sa pangpamilya. Saan lang anila kay mo ti agtrab-trabaho? Adda kan sa lang amin ni unag ti balay may. Anya? No agabrod ka laang tapno mapan ka agkuskus iti kubeta ay saanan ay rin. Kas kala maibusan iti trabaho dito'y Pilipinas no kasta. Anya lakit din. Awan pa'y mati bimak na nga nagapo ija abroad anapan nagkuskus iti kubeta kunakmanan. Ay na bakay. Urean niya pa iti bagbaga da jay a teacher. Akasinsin mo. Denggam lang. Ay, unay mo tanday di a teacher Vanji. Kasta unay panangkat katawan na kalagi ti katulong iti abroad. Amumutin da jay. Managtagibasit launay. Naku nana, nga awan pa'y kano ti bimak na nga nagapo iti abroad anapan nagkuskus iti kubeta. Anya lakit din. Kahit apay ni Van Jay. Manumutin atawan na mga isorsoraw. Bimak nang kuman ang aron. Dayta nga ron madlaang ti kunak. Manon atawan amang isursuro. Ngam padpada mo't amaan-anay ti adigi ti balay na. Nagrigat lang amin ti ibat ti saukat. Sa bagay mo kidiya. Isabay amon bakay. Bayantan. Nganyaman ti bagbaga. Kaya panang tagtagibasit na rin ka. Denggam lang iti bangir alapayag mo. Irwar mo iti bangir. Wan lakay. Anya ko maaga pong agpapekto takalagi ti tattao na laing nga managtagibasit iti padada a tao. Ay wala. No agpapikto ta. Awan ti mapasamak iti biyag. Sigurado agkatkatawa da jay. No makita na nga piktado ta. Iti saan ang nasaya at nga ramid na.
Ayag raraman abumak ng nukasta. Agabraw tapno laang mapanagkuskos iti kubeta. Wan nga rod nanang. Ado mati panggadan dito eh. Ha? Kuna na siguro no agabrod kat bumak ng dadagaws. Oo. Alangan kit di mat nga artapan nakpay, kat nabayagan namang isursuro ak. Ay, sana mapasamak day anak ka. Teacher ka. Ni Vanjay, mapanlaang agkoskos iti kubeta iti abroad. Mas lamang kalata. Sa bagay, pudno day tananang. Iso nga oray mano akubeta ti mapannakuskusan iti abroad. Mas lamang kalata ko na manan. Kampon ni Satanas, dayay akasinsin mo. Teacher ko no, ngam awan mo tinasaya tarumuari tingiwat na. Ay, pudno day tamare. Amin arumor itingiwat na, kat makapasayad itirik na. Teacher nga agpaiso, ngam nagalas mo ti ugali na. Isumanlat na po uta ka teacher, anang tagibas si titi katulong iti abroad. Awanan bain? Uray siyak mare. Isu lang tinapuutak akasta. Kasinsin ko pa'y nga rod. Nagalas. Ngambay amon mare. Anyaman nagiti ibagbaga na apakaupayam, di mo ni kaskaso. Isukit iti agbali na kari, tapno ipapahatim ti panagabrod mo. Agyaman ak itiday tamare. Naimbag ka pa'y ako mare. Tada ti word of encouragement mo. Ngamday jay mismo akasinsin ko. Ay, katawaan nakpay. Amo mare, ito ang masakit na katotohanan. Iti panagbalig iti biyag. Numero 1 dagiti kamagyan amang i-down ken ka. Isuda ti number 1 amang iguyod ken ka pababa talangka ako nada. Ha? Nasakit nga isu ti pudno. Nga madalata kada tayo alumaban iti anyaman nga ipagbagada. We are fighter. Anya langit din. Apay, napangaya mo ni Vanji anak ka. Timayab gaya mag. Wan nanang, timmayaban. Napanan ijay Hong Kong, mapanagkuskus iti kubeta. Alaman, para makita man no iti panag-abroad na kat iso ti ibabak nang da. Oho, patsyamot nanang. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Awan pa'y napuutak abimak nang. Gapu iti panagkuskus iti kubeta ija abroad. Sa bagay mo't kit di Joke la itulok nga artapanak day ja avanjing. Alangan kit di mo't apa-artapanak kenkwana kat may saak a teacher. Idin to ta katulong laeng mat ija abroad. Kat iso mo't. Makapaulik kat ti trabaho na ijay. No siyak ti mapan ija abroad, mapanak laeng agtor. Saan amapan agkuskus iti kubetang akas iti trabaho na. Ay, wala anak ko. Tor, saan nakatulong? Ay, gayam. Naaprubaran ka din ti kunam alon mo, anak ko. Ay, wala nang. Idi pa'y na minsan nga aldaw ang aprubaran. Iso nga inton bigat matlaang, maala kung ti kwarta. Kat iti kabitan na panawan, mapatarimaan kumatan to'y balay. Nasaya at no kasta, anak ko. Matarimaan matlaangan ti balay tayo. Naimbag ka pa mapatarimaan mo ti balay mo, Vanjay. Ha? Ay, wan ayin San Ricky. Naimbag ko na am tanakalonak. Isuting gatang ko iti materyales kan itangdan ko iti agtrabaho. Kasta ka de. Uray sa mo ti Marco kat patarimaan damat ti balay da. Anya? Patarimaan? Nangalaan da ngay kumamat iti pagpatarimaan da. Siga agad di mat. Ama nga no nalipatam nga at danin bakit na iti Hong Kong. Anya? Kat uray pa'y man adda ijay. Manulaang ngay ti sweldo ti agkuskus iti kubeta mat. Anya? Ay unay kan, Vanjay. Dagiti katulong iti abroad. Saan arumbeng at agtagibasitan? Saan kumat at agtagibasitan? Ibagbagak laang ti pudno insan.
Anya? Uray patarimaan da ti balay da. Adayo amas na pimpintas tulat ta ti outcome ti balay ko ngam isuda. Ikumpara man ti balay ti teacher ken balay ti katulong. Aha! Mas lamangak latta. Anya lakit din. Oh, kita am dito bakit? May sabulan pa lang din napalabas. Manipod nagtrabaho dagiti inayabak. Ngamnay. Adon tinalpas da bakit? Ay na, maragsakan akman iti day talakay. Dito'y mo ang makita asan napulos asayang dagiti nagbanugam dita. Ay wana, ure ag kuskuskusak lang iti kubeta ditoy. At least, dandani malpasan ti balay tayo. Kang runaan na, awanan ti utang tayo. Nabayadak aminan. Wen bakit? Makarelax mo ito ti panunot ta. Ala, asikaswom nga ro dagiti agtrabaho di ta balay lakay. Umawag kan tumanen no saan nga oras ti trabaho. Bye! Bye bakit? Ay, una yan ti kastoy. Oh, apayakas ta ti panagsennaay mo, anak ka. Saan pa'y anak agudwa ti matrabaho dito'y balay ngam naibusan ti kwarta alinon ko nanang. Ha? Awanan na pulos ti igam ko. Naibus aminan. Kasta talaga, anak ko. Anos la ka de. Tinapatag kat narugyan da ito'y balay. Kita man ti balay ni Irene ken Marco. Danda ni malpasan. Kagtanya ko manudandanin malpas. Tinapatag kat dakdakkel da ito'y balay nga ipapaaramid mo ngam ti balay da. Ngam nanang, kasano da ito yan? Manmanulaangan ti masweldok iti binulan. Tanagdakkel ti may kasay gapo iti loan ko. Naimbag ko manumay sa laang ti loan ko. Saan matauray la upat? Kas itinakunak, anak ko. Anos laeng. Malpas tulat ta day talon mo. Agsublin to iti sigod ti masweldom. Relax, anak ko. Anya laki din. Oh, welcome home, kumadre. I felt the unexplainable happiness right now. Hi. Kasta akmat kumare. Ay na, maragragsakan akmat anak kakitakin ka. Adu ti imanites ko ken ka. Iti kaawan mo dito iti dua atawan. Adu ti napaspasama ka saan ko nga inchat ken ka. Ay, kaya't ko ngamin nga istoryahan ken ka iti personal. Anya? Ay, si ka talaga, Mari. Marites ka talaga aging gaita. Ha, I admit it. Oh, ha, di ba? Kaysa naman yung iba dyan nagmamalinis. Ay, dagiti ko nga ibagag ken ka. Ibagag to no sumarunong aldaw. Ha? Kunak man ay bagamitan. Saan pa'y agbanding tapay mat ang agkumare? Oh, aguray tulad taday tamarites. By the way, maragsakan ka tanalpasen da ito'y balayo. Ay, wan amare. Kasla saan ko marik na nagitibanog ko iti Hong Kong ang nagkuskus iti kubeta. Kaputa makitak matan ti bunga na. Ay na, ate mo pa iti balay day jay teacher, kasinsin mo. Ay, si kakit di mo. Saan ko mat nga ikumkumpara? Siyak nga ro, ti mangibagbaga. Nakuna na idi ang makapailag ti trabaho mi jay Hong Kong, tagkuskus ka lang iti kubenta. Ngamne, anya nga ita, ho? Mala, bay amon mare. Tinapatag kat nagbalig iti panagabroad ko. Awan baby ang ko kan ko na. Anya? Sika? Umutang? Si kakit dimot. Kasla nakaskas daw para kin ka nga umutang ak. Mas naawak Itaman pa yung umutang ka. Ay, awan nga ro din pag-abas tumi ni nanang insan. Anya? Awan pag-abastuyo ko nam. Apay, papapanan nga iti sweldom kas maestra. Manula nga ti mabatbati iti sweldok insan. Tani, nagdakkel ti loans ko may bawbawas iti sweldok. Ultimo paggatang ko iti maintenance ni nanang kat awan. Anya? Ay, pasensya ka ninsan.
Awan mo't may pautang ko ka. Anya? Padasa mi jayan na rin. Sigurado nga ado kwarta na dayjay. Kasangsangpet na naggapu dya Hong Kong ko naman. Ay, mabainak lakit din, san. Ha, unam day ta, takas tao na yung mente pa nang tagtagibasit mo kadagiti katulong ija abroad akas kinkwana. Anya? Napan ijay ang nagkuskus iti kubeta. Ngam nagawid nga adda kwarta na. Kain, nalpas pa yun ti balay da. Ngam si kaangay amaistra, kas tao na iti pangas mo, nga. Anya? No sakit ang tinaka mo timbaga. Anya ngay, isumot tipod no insan, anya laki din. Lakay, dahamag kung agparparikot ka ni Ma'am Vanji, gapo kadagiti agsasanga alones na. Aywan ba kay? Pudno day ta. Napan ka nung arot ija ni Ricky. Pumututang ka no iti kwarta. Sanda pinautangan. Kastaya, Kunaklaki din nun saan na mapadasan ti umutang. Pakuna na nga raw nga isukit teacher. oho, apay gapo ta teacher, perfect aminan. Ay, Diyos mio marimar. Dagiti teachers no maminsan, kaslada taga London ako nada. Loan dito, loan doon. Ngam saan mat kiti nga amin alakay. Ay, imuna ti ado apalastog na dadya kasinsin mo. Ngamita, parikot na dagiti ado alon na. Nagsasanga. Parikot na matan nalaing nga rod a teacher, kat solusyonan na nalakit di. Oh, nakaskas daaw nga imay ka dito'y balay mi, insan Vanji. Ay, Ma'am Vanji, kunak ko ma. Ah, ay, si kakit di mat insan. Unay mat tanday ta Ma'am Vanji ako nam. Mabalin mat nga insan ko namlatan kanyak. Nakababain mat ata teacher ka nga rodya. Ah, Oh, apay nga imay ka, anong atin? ay, imayak insan ta umutang ako maiti kwartam. Amang ano da may pautang mo kanyak. Si kakit di mat, kas kalamang lukloko. Apay, kayat mo ti kwarta nagtaod iti panagkuskus iti kubeta. Anya? Kas taunay mat apanangkat katawam iti kanyak. Nakaskas daaw man ita. Ala, pasensya ka kuman kadagiti nalpas anay sawsawang ko ide. Awan day jay. Nasaya at mat no napanunot mo asaan anasaya at dayjay, Ma'am Vanji. Ada kwartak. Gaputa na gurnungak iti kaadak iti Hong Kong nagkuskus iti kubeta. Isu na laang tas saan ka akayat apautangan. Anya? Jak kayat ti makiplin nastikan kan ka. Nagpuskula talaga ti rupa na dayjay teacher kasinsin mo Ay, naku namon, mare. Kalpasan ti amin, umay umutang kan ka feeling na close kayo. Yak! Isupay Kalpasan ti amin apa ng tagtagibasit na kanyak. Kuskus kubeta kano ti trabaho. Ikumparanak pa iti kin na teacher na. Sa ita, umay kano nga umutang. Ay, no way. Amo mare, dagiti kaskan kuha na tinagmayat nga ikan iti leksyon. Ha? Di mo pa ilang insipat kan kuha na ti kwartam? Sa mo ibaga, aday ta ti kwarta tinagkuskos iti kubenta. Kumaamare, ngambay amon. Hambal tayo, isu nga umdas dagiti na ibagak kan kwa na. Adamatin kan kwa na maamiris na dagiti imbagak ko no saan. No, makaamiris ati salbaga teacher. Hay, anya lakit din kunakmanan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.